semua majang ring pengenter sane indek galah keciduk sarang dewek titiang sane wangyang titiang para anggerekse sane wangyang titiang para uleman sane sampun ngerauhin acarane puniki sane subaktiang titiang para pemilet bulan bahasa sane mangkin satwa Bali dengan sarang lanang istri ane nonton persida titiang kecar teke siki kali ini jangan biar saja anak yang membalik jegeg saja pesertane jegeg bagus anggerek titiangi pasti ke ampun uling semengan kesalam nggih selamat siang yeneng kepura mebakti sampunang lali matre canang sari ngiringang ajegang bahasa Bali melarapan antuk satwa Bali Swastiastu Swastiastu risedek dina semengan para bendegane ring desa nyalian para sebat niagayang pinekadi papan turbekan sane jagi kebatayang nempuhin segarane kagiat yukti manahnya ni ngemolihang ulang seakeh-akehnya ni sami pada sigap minekadi umpan sau pancing pencar muah sane lianan alat-alat sami semua tahun sarang sami senang ningahan satwa aman senang titiang jagi ngelanturang satuan titiangi sane memorde ijonge kecunduk ratun segara kacerita ni mangkin ring desa punika wenten bendega asiki sane meparap ijonge uli marek kepit penyengakan nyanis semengane entuh tindakan nyanis setata paling tur apa ane kejemak setata ulung di apa ane lah kata tiba dewek ipune lang dipisanja di dewek mangi piang ke ulungin bulan angon geneng yang ngetang untuk entuh melah ni jani iraga enggal-enggal ke tengah segarane laut icong ngedeng jukong nih uli tepi segarane jagi ke bakte nengahin segara adeng ke jalan jukong nih icong sane mangkin icong sampun nengket ring tengahin segara mangkin icong jagi mulang pancingnya nih sani sampun medageng umpan buih akeh ulame pada gesek nampakin pancengnya iconge ditul yang manahnya iconge jadi akeh memolihang ulang sani mangkin dungki iconge sampun akeh medaging ulang daris nonton persida kegenahang ring dungkene raris ulami punika kegenahang ring jukong ne sangyang surya sampun ngendukam nyih nayang siang jani sampun ngawitin mangkin iconge berjalan ngemulihang minat sampun makin kurenang dan piana ipune sampun mengantosang nanging di tengah jalan gedeh ne iconge kadirasa mena tangkah ipune ngeruduk penyingakannya nih nenten je makedipan nyingakin napi sane ada di Arab ipune ini apa tuh gitu manahnya nih ring toyane nike belincar jengat ring tengahin toyane didehnya akeh mijel ulang selam dengas matan ulame nike barak ngendeh sekadi lakar munin cikong ne ya iconge aduh jak sing nekat mulih subajani aduh kekenang jani ban medaya gitu kenahnya iconge kaget ditu iya ingat
tekening pianak kurnane sampun ngantos sangring tepi segarane. Ni mangkin ulame selam dengas nika nampakin jukong ni iconge jak berjani ngejar ngator kebuyutan sing berodak benanang kena ademnya ni mangkin ulame nika sampun nampakin jukong ni iconge nanging ulame nika nenten jeng kalain jukong ni iconge mangkin ulame nika meraos sekadi manusia cai conge amon tu gelas subengemang pitekat dong tusing masih cai ingat kan petekat gelah ento nah apang cai nawang ne subegelah ane ngungsi segarane ane gelas subosane maparap iratun segari itu raus ulame gede endo nah aman cai adot ngalih merte dini suba cai ngalih merte nanging ingetang lobo cai ngejo ape sisan ape dar bang pisagane ngide tur sisane mare cai dadi adab mami tang lugre titiang marang reng ratu segara mami tang lugre titiang iwang anto titiang mangrine Riki nah kamu supecai ngemulihang nanging ingetan de unduk kene ora hanga kepisagane cudat cai dogen ane nawang inggih suk semua aturang titiang mara beratu segara lantas iconge ngedeng makin jukongnya nyalanan nuju nepi segarane sane mangkin kurenan ipune sampun mengantosan ring tepi segarane ne mangkin iconge sareng purnane nunang ebene ento sampun telas ketedunan wau iconge nyegulang jukongne ne mangkin iconge enggal majalan ngemulihang aja ke kurnane nanging di selantan jalan iya inget teken pitekete ane ora ine ken ebene gede to sing bangeng orang uluke ento nah kasimpen di hatan ditiange keto manah ni iconge nah alit-alit semeton sarang sami uning petikete ni ing satuane niki ya nenen tenuning titiang jagi ngelanturang nggih pamirsa sami elingang sampuna ngejo ebe liu-liu tur loba ring tengahin segarane mangde ekosistem ring tengah segarane mindak hadi rumput laut ebe karang miwah saneliana serta asri ke subugoake maling kuat satu bawa sampun suun pustaka anomen Oktober 2020 iconge keketus kecunduk Ratun Segara blog suara saking Bali www.suarabali.com keketus saking cakepan sastra Bali lampet kena cetek kepupulang oleh Dharma Dewi suk semua aturan ditiang om santi